Бүгін 19 май 2021 жыл Сорок 4Га Аламюдин районуна караштуу село Лебединовкага тиешелүү жыл массивде 2020 жылдан бери суу маселеси чечилбей келет. Буга чейинки айтылган маалыматтар боюнча квартальный Мариповго чейин кат жаздым деп айткан квартальный Телебалдыев Талантбек байке. Ошол каттын Авозово, Горького дорогу перекрыли. Пробка. Не проехать никуда. Çaprazakta orta zorlukta şurada aşağı şuraya hiç duruyor orada. Hey! Bak bak ne?